30 November aprang poisa nang pinang po lapso approve ke non ilo kado November bani 30 November aprang poisa nang pinon ay pang samri na dilimen ke long pilitara nili harap bisunar sarili boys hostel itim kerang 2020 ani haladak CM sir ningke pena job ada kal bidang de kal bibu laso alangli lamcak bitikang si so tengpensi alangli haladak rap amai pelong lamcak bitikang lo lasi supaya kita nulis tembela lockdown corona lockdown 2020 bangke dokter masih dan 2021 kan si tim nak konfirm lo lasi halas tak kikim berang bom tame bisunat akorte di doan tame atau kono kan bidoan tame ningarong lo lasi halas tak kikim kerang tame thangnat ni tu mana pas sun konpe la pente tak kim berang bom hunon puta kim berang bom lah lasi juga damtang Oktober acik propan lo alangli RTI aktivis busiku donor longkar alangli nilipan kaki tapun pensi nilipan nanti stawar ada lasi alangli bangke kene kelas kikim kerang aku taksi alangli poisa nang dimandun tangkanan dimandun lasu tangkanan dimandun mengalalo dak JI hentom peron alangli dimanta pulo lasi nilipan bangke last 30 November ko sikipu la 30 November aprang yung sinang poisa na pipe pudadante 30 pena pipe diri tum jadi step teme tengko ko sikipu la si alang like kajulang ating ke angreng conspiracy pensi ikutku la si alang li extortionist tong claim jima mate political leader tong claim jima si esona mai sona lang claim wedang jipolo hala da kim kerang non puta kim rangom lang atia dak manager non puta dobom atia dak project non puta jujela hala da ke non bangun wala tangalo lepen architecture tu rong party rong be lepen akola thong nok be institute be tangnya lo lepen boss hostel te be tang lo penon aptang asot thak pa doi poni phantan non ni tum tim rang kon lo lepen non ke claim ke dam ji la non kene hola pilo kunam ho tola lepen kola dak rest house dola la silason alangli tangka maha nanti hang ruthap khadak gabiet hai du ku kalbidang de kalbi mathat hepen alangli kunason nangke ther ke hapen ke laso jone bes nili cecak untuk terlo athia langdi adisita nili phan confrontation dopen tingki sarang ku nili phan na kupe alang likai ke tap kun masine kolpol nili phan alang di bangke 30 November aprang poisa nang pinang po lapso approve ke non ilo kado juga damtang karpila metamai laso reception committee ke sengan ni mata lang ipun angkon laso sa tabe non pura dilong recording do alang ni ki bubang ke 30 November apang mo sinali itu mati ki dapat juje pulutan te la so apu thak bang ke jadi step tabe tengko tamane ko pilo 30 November bane 30 November apang posa na pinon ay pang samri na lasi lasona munir tumhan ke he kaching hon ko ang he gabe pu chini lor pensi nili setame alangli lason extortionist ke chok chip go jole pa chalang pa FIP chok